ajolo in ki a kilo ne mo chuni wanlo TV afoye dugu kaneno program matika mete ayin ko mote office madit iru pein mate iguru kan kay neno mot wo bedo ko bok lok mate madoko ki po kali jako ko olanya mo bedo la do ot mo ko tie madit me ingirana utiro matin ya yom ka wata ke chairman yo demo no post madit ma ko bedo chalo ene to the jolawan long omega with chairman ajuli ako ito ako la tuju nagoke ka apoy mate chairman wa kikuno watiki Okello mo Canada studio man eni Okello Quinto ange chalo na phone yel yo na phone makuno di madok yo midero niel na phone ajoli apoy mate tira amera mod dana di ma ngiti ko wandu ngiti kanana wandu niya kita wingi wade kore anya yon Okello Quinto ana tila ponya ne amar ka kwa na technical para wero akiben la pon tuho para ke mama ti kwere wero ano ne be la wan ni next ile be chiri maneno kitne ko amon ka ta apo ile ko program ni afoy mate la dit Quinto abi chako kitung bore neno lo kitmo go ko kwere te kwaro pa acholi utiro matini wanero ni ilok kidar maduong mo loko kwedi weng ni kay nero ko pala dit je ko balanya pay poko en kemiel maro miel ka vulu kok ibi kwanya kedi kano tika nero charo la phone ngoma ini ko mabe ikum la dit je ko balanya kakar ma loko ke pen ini penya amira wotini liel le jiko balanya kubur wodu ko kono so dano ma ka ini now and kamo ken kan lwa ko bore yo ini ano dan padana dan mama lwa dan ma ko men ka timu jam tuju makabwan ilo hada liel lo jiko bolanya ko maro ka pa teknika ka pa ana ko mabe ni warwate kakamoni amache ma wakika kayo poturo ma miro achule gube karita moha achule miro gube karita moha kakafiki ni nekopa wen mana karma warwate wana mau rako kita kok yelo rako pon ibila kawana kan la dior window ma ka betul ana kiara ni wala na kiara ko nya wala nya juara wal na ka ina kita kom na kena cho yom kwere imielo rak wagi konkenyo tika juata awal kikoma pedangate ma in jalla fonyi neno ni skill no tie matek mo karakara apo gen mo yomi fina matek en yo la nyamoko inge yo rak dano moko anya moko ke nyaako ci jeo da ko waro wano dong e bul wan ko la diro window eto check mi rak wajeni kangate mo moko ke nyaako ma puti ngeye kacha umiro were pia ko ling ke ko wanga eno dugu mada nyero dugu wen iye kadon ke joko we mero ka an mapangeyo te kwaro kita te kwere ni atami dong style utumo wadok bot chairman la dit chairman manok nok kong I wachwa gin ma wano ngayo ma foot pemin wa updates ikin jo mobile chok kila date speaker mabene in itie ikin jo achel munyon wa tiene may bedo speaker
well I elevating politics yo mot ke diro en dir ma eno bedo kwede ma ini bedo kwede chokke nen chalo bene I kwale mo kenne I tie kwede well wan ka watika lok kwitu kuman wanero ni dutela ma megwa tie omoro tin pero o ento deu para diete tikini foyo tutwal wak matika neno wan luo TV iutieno matin ye meka wang an tutela kilwak mai yu Moro district lwak mai achuli kilwak mai kumalo me Uganda ni watie woni kar matek machol piny tie ma umwao kar man matek ma wati iye ene kar ma warwenyo la tienwa umienwa la telawa la remwa la dit Jacob Oulayaha ma obero MP me Moro County tie obero speaker me parliament me Uganda obela member me Central Executive Committee papate NRM tie bena lubko won kom papate NRM yu Moro district dong I Jacob Oulayaha an machalo won kom me Moro district me achiel iwatie kila tela majulu dano itela Jacob Oulayaha ujulu dano mapol vulu kiltian mapol itela maana ticha den me ajula me tela pa Jacob Oulayaha pien dano ki jula achuli wani tuan la bok mai beberu jogo ineno ni make toka iye ki kome chiwa foyo dawa po pe Jacob Oulayaha machalo dano ma ujulu wan mapol itela chairman wa football chera emi ario ke duok wachien kong ikare ma ana chako teach I lokangea ma kwa arwate kwiri ma chalo speaker PM no pa ngeo ni speaker kono te council level me kono ngo era ngeni atika arwate ke speaker me gulu don gwak en bel no ti dong speaker chane o konyi mi biro chok kanyi ba apenyu pala ten PM la ten mo ne mero munyi loke afoyo tutwal gien mat be ma la dis speaker Jacob Oulayaha lielo wacha ma donyi tela wai gien ma pere te kaiti ka donyi tela be la tela mange chiek pien kaiti ka telo tela pe tela kitami nyoge kien ma ine mena jemo time kere owewa ma dogo speaker me gulu district local government ma lope ki kony pa Jacob Oulayaha abero la tela chiel ki speaker chiel mid district mange chiek piane doro gamente mete daro gure ne mateko komi tui komi chiek mapol me achiel chiek me Uganda me ario chiek madoro tich pa gamente mete daro me ade kid mi chiek madoro kita me kiti ki lim pa gamente ki je mapol ma pat duju wero kid mai nena ki no akere mati speaker me gulu district ini nena mabe ni no ati dano ma chiek mana nge chiek moti kin gien ma speaker de led Jacob Oulayaha wacha wana chake kan ini o watin macharo won kom mi Moro district ijemi duju ma atimo kun jenge ikom chiek pa atimo kun jenge ikom tama ikom mirina ento chiek wajo ni ngo kimire palwak ma ana telogi uchui kwene pien Jacob Oulayaha bene itiyu tiche ma mege duju uno loke tiche kire uchung ikom mire palwak afoy matek imunyo gin ma chairman o wayo ene gin ma pingar mo ken romano ene ni teach ma in tika tiune ni itika tiune mai ijenge kumngo ijeme kum tammi keje tika teach kitam palwak meno o wego la dit Jacob kitano kilone kwede dano padano joma en Okello gi chok nya joma en o fonyo gi chalo honorable Douglas Peter inogni gen guchung iguri mati wadokong chen bot la fon pinto I wachwani mogo chani uberi level lekene the dit chairman o wachwa kain lokachik ki teach mano ikero level man makwaje niang iye in enero ngo motime the rule mamegu it dok meturo ki nywako te kwar no tigning
kakare atamo kit matar ini penyo kwere la dir le Jacob Oulayaha ono te dano mati all round ikwane ikit me tela man me chun wi biene ngat ma piem kwere pere ento wak in dano ikwo idong ibet dano mamonya irwa maket en yinne no in pe pokke kiberu ki ngej ikit mete kwaro pien te kwaro en ya chakke me chako nongo riako che nen la tien ma uno formal education kete waje kene kita le mono waje kere en to kengin ma ke lono informal education la tien irne peberu dano ma tie ke ngej mopong kete waje holistic development padane no petit mopong o wakati ki gen matuta tira le pe ma la diet wane no maro kete kwaro o wako kwanyo dero duju ma eno no ma chero riaka nyole o chiaro kere o mete kere kit me kwane ka o wako chero chino dero me doro dano e ruam ma eno o yene wako ka nene ka o dugu ping i kit mete kwaro poko ne pe ino tia nyim total ke jimo kene ka o chere tela pagamente ngat mo ma piem kwere pere mana yikit dana ma wan warwenyo ba wi wa be wil ikom lele Jacob Oulayaha ikwane duj ma pat ma ante lok obiro ma peratek ne vous ma eno wego pero cholle pio yoryot chairman lo o gang obiro ma let ma lik ke cholpen vous modong gangwa o morne wacha ko cholle kning watika julu vulu mateno teno me bino ilok metera ma fut pe wach wa erne ngoke kome matika time iyo moro kumbeti afoyo luak ma yo moro luak ma ya chole luak ma ko malame Uganda ki luak ma Uganda ki wilobo duju wati akumu achole machalo kaga kati gikumu ki kok iwe iyo mapol awa kumu ki koko machole ki luak mai ko malame Uganda tie ka koko kere bene tie iyo mapol pien ngad makwono rwenyo kiet ma la lok ma ka lok otero kere wan machalo luak ma mora chole ki ko malame Uganda ki yuga warwenyo wi wana chuli wangeni wi pere tek to twal wek oro chung piane wi ye wakere ye kwori madon i wi wakere ye keri i wi wakere ye lum Jacob Oulayaha liele tie machalo wi pa omoro wi pa chuli ki wi pa luak me Uganda ki wi lobo kolo me ario warwenyo tibu madit totwal pien ite tibu aye kama dano gwaga ye kot ite tibu ka chieng tie ka rieny matek dano gibere ite tibu eno kombere tibu ne ni pere wadongo iwi tan la daro la bon tibu komwa ikom Jacob Oulayaha warwenyo ngat ma walwenyo la rip wi wapo mabe kamete ka chuo won komme beach igulu kany eno kate ki lok magelwoni chura me beach wala nywen ento en warwenyo la rip me rip luak me Omoro district luak me ya chule luak me ko malame Uganda ki Uganda kulo warwenyo dahna ma malo me kuch o jalo kwone o kwanyo karne duju o timo jeme duju ma mete me chiara wa lum ka lok ke Joseph Kony welo dogoling dahna ma ya chule dana mai ko malame Uganda geodok ipachi mamegi warwenyo dana ma maro don lobo kwena madid ma Oulayaha wa ko wan machalo tela me Omoro district tela me ya chuli e lokom don lobo ni wati ka chiel me konyo luak ma mekwa e lokom riemo chan kinyano lonyo idogola ki achiel mano ente ka timone uchago dano pa dano foundation i Omoro district
ma okero chiene ma mege me konyo dul ma pat mati Umoro district i Umoro county ke chiling manok ma dano dene kingi kima gowa matitiri we okony dan lokum riemo chan kinyalo lonyo pero bene onlanya Jacob no tika neno yo ango makaromo poko kere ngej bolwak kai o ila logi bino on ma oger madit itame neno ne we orino merge ke radio station me lwoni Umoro FM we okony me rweno lwak ke mobilize rweno lwak ilok yup pagamente me don lobo chi warwenyo teka we ko de penyo ni logo o pajo vuni time nining me achiel ngato moy ken madoy bi donyo itela ma ki bi yero itela amira waje ni wa ma bi rogo wa ma la no ro ni diet ma ngati ni tiana pe bi romo wa re bene pek ma ngati inu ni pe bi tiu kero no la nya tiu kere ni wa re bene lach ma ngati be donyo ni ki ngata wak chiengu bino pe bi kalo chi amira mok bana ni wang vu ma Jacob olanyo we bot wa ma cha lwak me Umoro district lwak ma ya chole lwak me ko mala me Uganda tie vu ma dit iwenyu lok pa chairman mero gin ma an pa anoyo kiwachi wani tie ma dit wani tie ma lach watimo kning me dok kaneno keta wajulu ko tena choli we gubet gen madere anyim gitie do tela madon fotie mai inero gen go following footstep pa la dit Jacob Olanya chalo honorable Douglas mabene ka wadok bot la dit Quinto amete kong edwakwa on the lighter side miel tekwaro pacholi kirano the right honorable Jacob Olanya tikatayana kweni kibori ne neno anyimeti kwe well miel tekwaro tiki jeme ma pol mo ye mateto ne pete tum te shawa manao pien wan machalo wana chule pol jeme wa weng wan gwa ko beri we wa kombete we ma pol te kakate an miel kachela chiel tieke tian lokke miel kachela chiel tiki were miel kachela chiel tiki jammi me tuko miel inone weko ka in dana ma in la miel no tiki luge diar ma pol mrache kumi itiki skill me pano bul ka in la miel itiki skill me teto ne itiki skill me pano kono pan itiki jema pol itiki skill me yopa wal itiki skill me we jema enene wen ka in la turo no luge jema ne wen initi kere we ka ini a e turo mani char no ngi tian lo ngam we in be char ka miel inone ingi tian lo ngam we be char ka miel tole ingi pe ngam be miel liel ingi pe ngam be miel bola ingi pe ngam be miel ra anguli manok kay neno emiel mo beri ba peje nyo miel ma pat mano neno polkare maro yong lutela kiri wona bo eniba neno berwe ke tugata neno no pie wi awan amar nene en toni kitara giano en speaker giano joni kono ki ngeya wala kenya gi pie mere metu neno gi goyo gi balo wachi tota yunga later donc amete e wachi wakong on a lighter note miela chila rio mano neno ni la diti ne chalno mar tutwal maka gimoti kina kanyo peche mapo a paya neno Jacob Olanya ma beru ping ci merki neno miel bola neno mapo a donye ye mena che monu ma dit ma ana neno an mielo ma pe come miel tero mot miel bola bene miero en miel ma kumu kwe yomi kumi mot monu gen ma neno ka orak ukok Jacob wango amala kerne ngo paya neno ka orak mo ke mielo kanya Jacob tiye pe berpe maro rak tiano rak ene ya miel ma kwere wa won wa unoye art miel chuana miel wake ino la rime ye
ke mara utole mara miel utole matek pen mono en ye kere wachi miel kolo war dance ñu miel me yenyu me rock kanya notie ko e miel ina neno Jacob mara total kin miel macho miel pen mo kana tie gere mano in machal la cho pero me a mi tier ka pie ken mon ka miel ñu go ka chot meno jema ana neno ke wa we ko ka mo ko yorak joko bene o joko wa ke de ba ka wa pa yaw ne ke furati mo yo tie ko der ne wen beru we are wal mod ka da ko nginyo magi tie ko der wen man nen yorak wan ke kom neno ge amara tira we are pe willi kom Jacob afoy matek chairman imiel mo achiel nen chalo wiyo willo onyo ka ben wi pu wil no dong I yom ma pelare ene wachini dano marwate katikara chiel chenjui ripe mone ma ini wachini okelo dano no la rip dano ni no tie in tie le let Jacob ke lu tera mukenne ma tie yo moro chiel eno ni ma ke wachi ko pa Jacob dong pe ke wachini the great friends of Omoro an bene akate ki boy chiel ani akero as a friend, as a brother, as a leader, ngo ma in ibikeng ikwo pa Jacob. Afoyo gin ma achiel mana bikeng maloyo duju ikwo pa omenwa dir Jacob Oulanya ena ye tam Adir Jacob Oulanya lieli peti ngat mala woro kitama mege tie jo mukenne kilo tela mukenne magi belo woro itama megi ero Jacob Oulanya pela woro itam me ario Jacob Oulanya tingala chiel ma pe magolok en pe magolok iromo loko gimo iromo timo gimo no itami wako kejo nyo iyo chwe ento en pe magolok mono gin ma pere tek ma tamo ni pe wiya be wil me adek ena ye mirine nenone kitame ilok me rocho kidongo te kwar ma mekwa wano nge ma beni te kwar ma mekwa machalo luak ma chuli malupe ke lweny ma obedi kumalo mi Uganda te kwar ma mekwa tika balle weko Jacob Oulanya kare duju kaka choke tie neni te kwar ma mekwa wagwoko la wagwoko yo maber tutwan yini wiya bene pibe wili ye mi ami daka chiel mi dor loki na geke me chwal e luak ni jo matika neno wando TV ana yati won kom mi local organizing committee yob me yeko ke luak men wa Jacob Oulanya alego luak duju ma ya choli luak mai ko malo me Uganda luak me Uganda duju ni pedok te gi mama pat mo ramo timone ma pat ke yope me jollo ke luak ko liel pa men wa won wala rem wala tela ma mekwa Jacob Oulanya ke waro ke deyo ma meta duju me ka wang local organizing committee wan machalo tela mai ya choli tela mai lao tela mai kupiny West Nile duju ikachoke ma berutin wa mogo bene council mai kumalo me Uganda miro mine waro me agiki pe mana lego luak duju ni waberu kabine pajo paladit Jacob Oulanya pajo pa wonne mati ya juri ila logi ni eno duju cha waboro maka choke bi berutie wa luogo Jacob Oulanya kideyo afoy mateka wachet bodladit Okello Quinto mi agike lok padoro dero me meto talent wego meta nyim ida kario kidong message mamege me chwalo bot lorem umege ke lumege pa Jacob afoy mateka leda mi achiel amirne achwal duana bot dano duju magi marte kwaro tutwale luwe an ber la we kom betin le we gitika yupo we me kokko liele Jacob irwa ma papa ko wen
mena ye kanma lok pangara chela chel pen we ye lok ma ine loko lega na tie ket man ne ka wa yibo ngun we ito malet o miere ke yup we malet ato pe we mamet apoka ti kenyo bien ite kwaro ke come ti we liel ka yam ke tachon ma dano ka to ti mier ke we liel ke kan i wiene ti we liel ma ke wero ito ma liet kitom ti we liel ma ke wero e kare ma no dong kiti ka goro liel pangata yene to beringe moaka so we moko ma liet enene beru tie en ni kare ma no to ma liet pour ti met enene so a kok bot le we yo magete ka yup we malet ato pe we mamet afoyo e winyu lokpa la dit Okello Quinto wachi we tiario mamet kimalet wan chalo we mironen ngoki kome mwatimo afoi la dit Okello Quinto mochung ilokum tekwaro kidong chairman wa Miamara Douglas Peter Okello miberu kwedwa e One Luo TV kawadugu wameteke wele mokene magitika bacho lokachiel watika bok lok malupe ki kwo pa ladit right honorable Jacob Oulayaha utienu uben mabe ukowa uwete kineno One Luo TV anya Pat Robert Larubi